Mimi pa na ilam siya ding, mimi pa na mandali apay jeep mo tanaw te may ve. Amay buk sut convention sut nga no aming chin pay bay nongin amay buk at tupeu pau ke. Tale ka tupeu pau le gal ka bu khang nấu kan may vo. Agal ka puanto bu puantong pay law mo kay siya nga kamotol pan gal ka bu kadong pay mo kay te nang pen anong abatuin nung cita. Kahit dan kaya hindi lo. Iya nga lapaw te ko anong lo. E nabok na ilo itya nga. Lungkim lo sa anong atukyan kuan. Kagaya lami tambi dang tuin kagagin. Kol no pikat bang zi chin lo pito kagayang to kay kain tao talay na. Kagakte talak kayom ke. Kalungkim velong. Tale mo to kipay lilita. Kalung simsong hibang alung kimluan tunne unawa kom sangin hite lungnam na tugen ning chikat. Ong suak bilbilin lasa kay ve. Kay kya ako solilo. Wan miao buaya talengo pyo pya mi chizya ya. Ape ngayema ke ten chindo tuaya lan pidi chizya ya. Kalau om tenong in lab ina. Wakit sa Jesu it na tu gup na tu gen. In fact when Jesu ung iti. Imo natang niya ma si na zon togi ki. Ite amo lo ko mom lo yang. Igam tan na la chin lo ngay lo di ben Jesu it na sang ni chi. Gen siya. Tole mandali le mimiu lam kim na set tamay sakana tun chen yang tui sa ki call. Mi kem yang tui na dia call diun den. Kalau om teteng tuak diam-diamin yang kepen motor dong anai jauh liai kai ja tuak daling tuom lo ja kai kia motor tu geu gau. Tole dena agal kabu pa lom teteng tuak kita kageng pai hian nang pen tapido na yam Christian na yam je himai nge ka je kisong Christian ning je mo kai. Ayang kinang hangsan magin hangsan keng. Nang penang san nyate ciewe. Nyang tuina tuya mong tay no aming je. Du mata jelo dia. Ye ko nga itu tanga gol tug geu sakit tu iben. Bayong chi. Tanyang tui saya nyang tuile pausi ka kampit petang tay ibe. La tungton bang thei kayam je. To pa Jesu thu dim takin ngel lang. Jesu nong wa ki